Novi zakon o radu je prvi korak za predstojeće reforme, tvrde ekonomski stručnjaci. Tu prije svega mislim na reformsku agendu koja se sastoji iz 6 različitih dijelova, 6 različitih oblasti i u okviru reformske agende koju moramo implementirati u roku od naredne 3 godine navode se brojne reforme koje idu u pravcu liberalizacije, deregularizacije i jednostavno kreiranja uslova za konkurentnu bosansko-hercegovačku ekonomiju. Smatram da kao društvo moramo imati jedinstvo i da koristim priliku da pozovem sindikata, odnosno predsjednice sindikata da se vrate za pregovaračke stolove, jer zaista treba će dosta konsenzusa, treba će dosta pregovora kako bi nastavili sa daljim ekonomskim reformama. Dok i Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine upozoravaju da novi zakon o radu drastično umanjuje prava radnika i da neće postojati najniža cijena rada od 360 maraka, pojedini ekonomski stručnjaci tvrde da neće doći do smanjivanja plata. Stvarno nema razloga za zabrinutost kada govorimo o najnižoj plati. Također ono što je bitno kazati da zakonski definisana najniža plata ne mora da znači najniži nivo isplate koji se realizuje u realnom sektoru, na primjer. Kod minimalne nadnice jeste da ona dijelom onemogućava određenoj radnoj snazi da nastupa tržištu rada. Mislim da se postojeća zakonska rješenja i nova koja treba da osvojimo stvari idu u tom pravcu da omoguće novoj radnoj snazi, prije svega nezaposlenim mladim osobama, da pokušaju steći određeno radno iskustvo. Nakon toga normalno da će krenuti sa većim iznosima naknade. Mnogi radnici strahuju zbog skraćivanja važenja kolektivnog ugovora na 120 dana, ali ima i suprotnih mišljenja. Što se tiče sindikata, smatram da je osnovni uzrok njihovog straha u stvari izmjena određenih odredbi koji se tiču kolektivnog pregovaranja, to jest kolektivnog ugovora. Jednostavno morali smo izvršiti određene reforme po pitanju kolektivnog ugovora, prije svega kako bi se isti izmijenio, ograničio njegov rok važenja, ali s druge strane kako bi se smanjile, odnosno ublažile štete koje proizvode i kolektivni ugovori za budžete Federacije Bosne i Hercegovine. Različite tužbe na osnovu kolektivnih ugovora, uglavnom iz javnog sektora, opterećuju budžete u Bosni i Hercegovini u iznosima većim od 100 miliona maraka godišnje.